Noit nong ni puskang tubu jongo plung smighty riang. Pia boni sesekang sing bini video biography no sing nine later boni yagolo boni sambung no sing kharang later. Edisi hapango joto samuk lai tunai joto nokono khakaham maya paru tamke borong bisinti sesung tini Tripura Idol season 2 tangnai bisio 1 pai thangka taklayo ketu otuwo aini sraibu ajagawo participate klaimangka. Hi Jotana, ani mung plong smighty riang. Ang Dasda Ganjanpur North Tripura Kakom Thaiparani Inke ang tabog Rajarshi College of Poritongo first semester BSc Botany Khaitongo Inke ang Tripura Idol top finalist. Ani hobbies inke singing by dancing hain bagin ang tabog sabai betongo ganda samnani ang onek chajago inke dancing inke ang charai fru singing khaina sekang ang dance khayo support inke ani ama babu duijon na khayo Cerai front sini ani bong ni borok ni support maya kang asik jora de busok mangala kamu angkok borok resam nai rong bisingo hingke bai bapa shari ang ni jajago bini kaisa gan ani favorite hingke belai mosang ja khmani amu kisana rong henere khana doan bakha kaisa changde belai ke mchangja chiniyo halogle kubu belai nai thongja jaduni ni khuriyo dongna ni muchungo ni ham jangmangai dongna ni muchungo ang Hindi singer Hindi Bollywood ni singer ni chajang maninke mem Shreya Ghoshal ni chajago नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई तिते एडिसी हपांगनो बेलेना हमें माया फरो मते है प्लेटफॉर्म जे मते है प्लेटफॉर्म Tripura Idol अथे कहाम रंगनो माने Chini yord ni bagay, kaima bagay, nge amte omo kaija yang ke chini talent no bazung buino punuke mangala kamu. Owan gitar ang serendan hine paina mani, ang music na asa kita jago ang ringya pana ang gitar omo kaisa naka. Ani sung rangro keringe sung je gitar katar paima ya pana ani babu je bomansa, ano omo second hand pana omo gitar kaisa paina. And so, ladies and gentlemen, let's welcome Plung Smighty Riang on the stage, please.
chung bơ khá tông thọ ya trong